Gashya AS Kigali niyo kipe ya mbere muri East Africa ifite abakinnyi batatu bakina imbere barengeje imyaka 100. Hello umukada. Oui. Hano turi kumwe n'umukada muri studio za Q Magazine turagira ngo tubagezeho amakuru yaranze siporo muri iki cyumweru haba mu Rwanda. Duhere mu Rwanda amakuru y'ingenzi yaranze siporo muri iki cyumweru. Yaranze siporo. Yego urakoze cyane, twongere duhe ikaze abakunzi ba Q Magazine babana natwe badukurikirana, ariko dukurikije n'uburyo phase are yarangiye hano mu Rwanda turi kwitegura phase retour, kandi twanabonye hari gombaga no kuba competition y'igikombe cy'intwari nacyo cyagenze neza. Ariko nanone amakuru ni transferi zagiye ziranga amakipe akomeye hano mu gihugu, haba za Gapapu nibyo nashaka kwinjiramo kugira ngo nkomoze kuri APR, Polisi, Rayon Sport na AS Kigali. Mbyihusemo rero ndagira mbanze mbabwire ko dutangiriye sezo twabonye ikintu gikomeye ubwo Rayon Sport ku ngoma ya retired Captain Jean Fidel Uwayezu, dore ko yatubwiye ngo tujye twongeraho ngo retired captain, kuki muvuga ngo retired Jean Fidel, bujye bwongeho retired captain, ariko yahoze ari umuyobozi wa Rayon, sinzi nimba ubyibuka mu bihe bishize. Dutangira mu kwa 8 tugera na Rayon Day, murabizi ko habayeho Rayon Day ikomeye yari iryoshye, habaye Musinga ba Faustinho barigaragaje, ariko twabonye isura idasanzwe ya Haruna Niyonzima, captain w'Amavubi cya former captain w'Amavubi, dore ko ataranasezera twakoresha icyo dushaka, azanwa mu ntebe y'abami cy'ay'ubwami hariya muri Rayon kuri Rayon Day. Iyo sura turayibona. Nyuma yaho byari ibintu bikomeye, kuko na mbere yuko bamusinyisha twari twaramubonye ubwo Rayon yajyaga gukina muri Libya, muzi ko ari naho Haruna Niyonzima yakinaga before yuko agaruka mu Rwanda. Twigeze kubona footage ari kuganira na perezida wa Rayon, ariho abantu banavuga ngo yamukombenkeye ku buryo amuzana bidateye kabiri Haruna Niyonzima asohoka muri Rayon. Birananirana, amafaranga biyanga, dore ko ari nabyo bibazo Rayon ikomeje guhura nabyo. Ariko muri iyi mirikato y'uku kwa mbere twabonye official yanonswa nk'umukinnyi mushya wa AS Kigali. Iyi ni ikipe yakiniye, iyi ni ikipe yabayemo, iyi ni ikipe banasohokanye mu marushanwa mpuzamahanga ya Confederation ayiyoboye, cyangwa ari muri bamwe mu nkingi za mwamba. Ubwo rero nagira ngo n'akantu ka trendinze cyane, ariko ka realite abantu bari kuvuga ngo na Gashya AS Kigali niyo kipe ya mbere muri East Africa ifite abakinnyi batatu bakina imbere barengeje imyaka 100. Akora Gashya karatrendinze. Ubwo bavugaga Emmanuel Okwi, uyu ni umugande mu bihe bishize yanakiniye Kiyovu. Undi bavugaga uwitwa Hussein Chabarara, uyu nawe yakiniye AS Kigali cyane, asohoka agiye muri Angola arongera aragaruka. Undi ni Haruna Niyonzima. Haruna Niyonzima bavuga ngo afite imyaka 34 niyo yemewe, ariko iyo 34 abayujuje ubu bavuga ko bakuze bamufana. Yigeze no kugira Gashya rero, banavuga ko umwana we w'imfura ngo yamubyaye bakurikije imyaka yatangarijeho nyine yanditse mu byangombwa, babona ko yamubyaye afite 14. Umwana we w'imfura bakurikije imyaka yemewe, nuko ngo Haruna yaba yarabyaye imfura yafite 14, nawe bazurwaruka rwa 14. Ibyo rero twarabibonye, ajya muri AS Kigali. Ariko nanone transfer ikomeye twanayiciyeho mu bihe bishize, ariko nari ndi kwiyaproshereza showbiz. Ariko Byiringiro Rage wagomba gusinyira Rayon bwa mbere mu mateka, perezida wa Rayon Tadeo ajya kumufata kuri airport, biza kurangira aje muri Polisi. Abantu benshi bakanavuga ngo ni inama yagiriwe kugira ngo, kubera ko Polisi itagira pressure, yirukana amashami Vincent bwa kikamugarura, yirukana ni ibintu nyine. Hari amakipe aba afite uwo mujyo adashyira pressure ku bakinnyi. Abantu bakavuga ngo yari amaze igihe yikina mu cyiciro cya kabiri muri Swede, kandi nta hantu abantu bakina mu gitondo, bamara gukina abandi bakajya mu kazi, nyine bakina vuba vuba ngo abantu bajye mu kazi. Ni uburyo baba babyenterpreta nyine
berekana ko atari na shampiyona ifite imbaraga, ariko ku bantu bakurikirana footage uranabibona n'ibibuga bakiniraho urwego rwabyo compared na hano mu Rwanda. Ubwo rero Rage nawe yabaye inkuru nini kuko yari umwana wa APR. Umwaka ushize mbere yuko ava mu Rwanda yari yakoze ubukwe n'umusheri we, baranibarutse, ariko APR igira ikintu cy'umwihariko yuko n'umukinnyi ukoze ubukwe imuha inzu, yari yagize iyo privilege, rero baramuhaye n'iyo nzu. Ni umwana wa APR. Nayo nindi transfer yavuzwe cyane ni Gapapu yabaye mu masegonda mu minota ahita yerekeza muri polisi. Ariko nanone Rayon Sport abakinnyi bose yagendaga ivuga ngo izazana bayobowe na Bafadi Bayo b'Abagande barabakumiriye. Kubera iki? Kubera ko Abagande bazajya muri CHAN, bazasohokera CHAN, sinzi nimbuzi cyaricyo amarushanwa y'abakina imbere mu gihugu basohoka bakajya gukina. Ubwo rero kubera yakinaga hariya bakavuga ngo nujya mu Rwanda CHAN izaba mu kwa gatandatu uzadukinira gute kandi uzaba uba hanze? Bakavuga ati kandi CHAN wayikinira ukajya no mu Barabu, why not? Ukajya za Israel, za Misiri, za Tunisia, za Algeria, n'ahantu bahemba amafaranga meza, za Angola. Jacques Tuyisenge barahakiniye muri za Primero d'Agosto, n'ahantu haba amafaranga menshi, baramukumira. Yari umukinnyi w'umuhanga bifuzaga, twagiye twumva ba Joaquim Ojera yarabakiniye. Ariko nanone nubwo hari abanze, hari abitwa ba Petit Messi. Ibaza umukinnyi witwa Petit Messi, yeze kuri mucuti wawe. Ibaza umukinnyi witwa Petit Messi nuko aba ari umuhanga, abamuzi bo baravuga ngo wari uvumbu wigeze gukora ishyano nyinshi, abakamwirukana. Uramuzi? Bavuga ngo aranamurusha, bamwita Asane. Hari na mwene wabo banakinanye mu ikipe imwe witwa Basane, nawe yakiniraga Rayon. Nawe bamaze kumusinyisha. Rayon nabonye igenda isinyisha ku buryo ubona ko iyi phase retour izaba ari injyana muntu. Ariko nanone APR ntago twasoza tutayiciyeho. APR yageze aho tukajya twumva ngo abakinnyi bagiye ngo kwikarabisha ngo ikirenge ngo muri za Ghana, tukageraho tukumva abandi bakinnyi ngo bagomba kwirukanwa bakajya muri Marine. Ni imagine APR ifite academy n'ubu nk'umukinnyi w'umunyarwanda uhembwa menshi mu Rwanda bamwita Niyigena Clement akina APR, ariko yageze aho yaraflopinze bamutiza muri Marine. Rayon Sport ijya kumutira muri Marine, aje muri Reya Chimpaka, APR ijya gucyura umukinnyi wayo. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo abakinnyi b'Abanyarwanda biteretse muri Rayon bamwirekeve bari guhembwa akayabo. Nyuma yaho rero APR y'imikoranire myiza na Marine, no wahoze ari president wa Marine ari we Richard Karasira retired Kano, wayiyoboraga mu bihe bishize batarazana Deo. Ni ukuvuga ngo nawe yahoze ari president wa Marine. Ni ukuvuga ngo Marine iri gukorana neza na APR. Ariho hagaragaraga urutonde rw'abanyamahanga APR yagomba kohereza muri Marine, bajye muri Marine bananiwe na APR, baraho bari kuryayo ubuntu, bayobowe na ba Mamadusi. Mamadusi ni umwana wo mu bakire, naramumenye, maze kuzohembwa miliyoni 3, ariko na Marine ikakwanga. Aba bakinnyi bagiye baganirizwa mu bihe bishize, uzi na saga yabaye hagati ya kapiteni Claude na Muhire Keve, bavuga ngo yamubwiye ibanga ry'uko bashaka no kumuvuna ngo yagiye kumena amabanga y'ikipe. Bavuga ko aba bose bazoherezwa muri Marine. Abakinnyi bose bateguwe koherezwa muri Marine barabyanze. Abanyamahanga baravuga ati mudusezerere, Abanyarwanda baravuga ati mutugurishe, ariko kujya muri iriya kipe nubwo iri mu cyiciro cya mbere ariko iraciriritse barabyanga. Ariko yari umwimerere wa APR, ari nayo mpamvu mbikomoje kuri guhembwa menshi muri APR. Ubu nawe yigeze guteshwa agaciro, yoherezwa muri Marine, akora bounce back, aca muri Rayon. Ubu ngubu yariteretse. Niyigena Clement ashobora no kuba ari we ugomba kuzagurishwa menshi mu Banyarwanda sofa kuko ahagaze neza. Diwoye na Arius Wane, uyu ni umukinnyi waguzwe na Sam Karenze, waguzwe muri Senegal. Baba we ubwo mba ninjiye muri detail n'ababaguze nyine men, ariko saga ntabiganiro warayimenye. Hari umuntu uherutse kuza yitwa ngo atabiganiro, acegeta ari batabanyamakuru bose ba siporo. Wigeze umumenya? Nyago wamumenye, ndakubwira ibyo nyine. Ubwo rero twari tuvuze ko amakuru yagiye asirikira ari aya Mercato, ari yigurwa n'igurisha ry'abakinnyi hano mu Rwanda. Niyo nkuru igaragaramo ya Rayon bakumiriye kubera yari yarambuye umutoza wo mu Rundi, barabakumira babaca miliyoni almost hafi 9, ku buryo bavuga ngo ntago muzongera kugura umukinnyi n'umwe mutayishyuye. Kandi abaperezida cy'abayoboye Rayon banaza baniyamamaza bavuga ko ngo bakihagera bari butange miliyoni 600, biranga birabananira.
ku buryo nyine ubona ko wa mujyo wa retired wazaga avuga ngo dukeneye Reyo ifite abantu bayishoramo twe tukamanaginga ibyo bayishoyemo, ubona ko n'aba perezida bakangishaga amafaranga ariwo mujyo bajyamo, ko nabo batangiye kuvuga ngo ese twabona banke dukorana ikatubakinga, ese twabona uruganda nka Skol rukatubakinga, ese twabona nka Forza Bet company nk'iyi yo kubetinga ikatubakinga. Ni ukuvuga ngo nabo baje bakangisha abareyo ko bafite menshi, ariko nabo biragaragara ko ari wa mujyo wa ba Sadate bazanaga za MK card, ba retired bavuze ko batatanga amafaranga yabo personally muri Reyo, ariko ba managinga neza byibuze audit ikaza ikagaragaza ko bari clear. Ari nabwo bwa mbere mu mateka haje audit kuri iyi ngoma mu mwaka ushize ya retired basanga nta giceri cyariwe. Ayo makuru rero ya transfer niyo yari yiganje hano mu Rwanda, hivangamo M23 nayo bigenda neza. Urabona intare za Sarambwe ziba zogoga hariya, bigenda neza, tubishimira Imana. Ariko ni Burayi watubwira, reka noneho tujye ku makuru yaranze iki cyumweru mu mahanga. Yego. Urumva ngewe ntabwo nshobora kuza ngo nangire ninjire muri resulta. Murabona Barca yatsinze 7, nangire mvuga amakipe. Murabona ejo bundi Bayern ariko Champions League, oya ntabwo tugenda muri resulta, ahubwo twe tugenda muri rusange hejuru. Ariko nitumara kugira studio na resulta tuzatuzizamo, dufite ama green screen tunazibereka resulta ziri inyuma. Turacyari muri jaride nziza, nibyo twita ngo amafu n'amafunguro. Ubwo rero muri ibi bihe nk'ibyumweru 2 twabonye skendo ya Barca itsinda Real yari yarirase yariteretse, bavuga ngo bafite ba Mbappe, ba Jude Bellingham. Barca ifite abana ba Lamine Yamal ba 17 agiye kuzuza 18, ba Balde, ba Pedri, ba Gavi, ba Olmo. Ariko tukavuga ngo ni gute Super Coupe nk'iyi bayitsinzwe bikagaruka, ariko Real ikiyoboye shampiyona nayo tukavuga ngo iyi ni ikipe yiteretse irimo abakinnyi bacuruza b'abahanga. Ariko ibyo twavuga byose tudakomoje mu Bwongereza ntacyo bimaze. Mu Bwongereza rero twacitse intege, abafana benshi ku isi bafana Real, abandi abafana Barca, abandi bafana Man U na Arsenal. Izo kipe zimerewe nabi. Yaba Arsenal irashaka kuba Arsenal, yaba Man U iraho ngaho. Uba amakipe agezweho ni Liverpool, ni Chelsea, tanto Aston Villa, za Newcastle. Nahoze mbona comparison ya Kai Havertz na n'uwitwa Alexander Isaac, sinzi nimba umuzi. Isaac yatakira Newcastle mu bihe bishize nko mu myaka 2-3. Arsenal yaramubidinze ari ya mbere igomba no kumugura, bacika intege ntibamugura, bigurira gicupuri Kai Havertz. Bari kwerekana ngo ni gute umukinnyi wa Newcastle akubye hafi 2 umwataka wa Arsenal. Ibyo bintu birakwiye. Arsenal umwaka ushize we yabaye ya 2, ubu izasoza ari ya 5. Noneho bizacurike, izababaza ubuyobozi bukuru bw'igihugu, natwe izatubabaza, izababaza na RDB ishoramo za miliyoni. Ubwo Bayern noneho ko nayo yasebye yaba Vincent Company, ukavuga ati rero i Burayi katubanze tureke hazemo nk'ubuhumekero nka Real isubire mu mujyo wayo, Arsenal yongera ibe nka 2, noneho Man City Gomez igayikura, bo nayo yatwaye byinshi twarayihaze. Noneho turebe nka Paris Saint-Germain tuyicunge, tuvuga ati nka Paris Saint-Germain ikirate, ko buriya Paris Saint-Germain nayo yarihariye. Kandi amakipe y'Abafaransa ni Monaco, ni Marseille, turabizi amateka ya Marseille, turabizi legacy ifite muri Champions League igitozwa na ba Marcel Desailly kera za 2003 2004. Turabizi legacy ya Rio igifite uyu mucuti wanjye bamwita Juninho, gifite ba Juninho bateraga amakufura yijyanamo, turi ukazamona ko zikirimo ba Shabani Nonda. Aya ni amakipe y'Abafaransa. Buriya Paris Saint-Germain ntigira na fan base nyinshi, nuko yagishorwamo byinshi, tantuka bakazana nka Messi bakabakurikirana ukabona izanye public. Ariko kuva na kera ayo makipe 3 Rio, Monaco na Marseille yari ay'Abafaransa. Ubwo rero nicyo kintu gikomeye cyuko twiteze ngo bwa mbere muri iyi myaka yose ko nta yindi kipe usibye nka Zarire zagiye zinyuzamo, ariko ukabona Paris Saint-Germain yadominye mu Bwongereza. Ntako bisamani iheruka shampiyona 2013 igikozeho,
Arsenal yiheruka 2004 yo biragoye nyine urumva nanjye niho mba ndi biragoye ntibishoboka. Muri Espagne ho tuzaburana ahangaha hagati ya Barca na Real mwiyakire njye nawe ufite Yamare udahusha. Yamara ndwaza umutwe uriya mwana Yamare. Ese ubundi umukinnyi wawe w'ibihe byose ukunda nyine turi kuvuga urukundo apana bya Messi we aracenga mu kabiko. Oya wibe byose ni Messi ndabizi twabivuze se ukunda ku mutima ni Messi uvuga ati oya simushaka umuntu currently uvuga ngo uyu muntu ndamukunda pe currently n'ubundi ndi kumushakira muri Barca. Yego mushaka yawe na Yamare karakunditse ariko karatubabaza. Rero ntitwakinnye match warayirebye Barca na Real bapfa barigaragaje aciye firenda dutangira guhamagaza uducupa hashize akanya Yamara baraduhorahoje baba barafinyana bare wandowe tuzicanira aha kuri Q magazine kubera Real na Barca ubundi kugira ngo tuzane amahoro nukambaze Real Barca yayitsinze nyine tuzuro amahoro kuri Q magazine. Ariko tugiye kwinjira mu bihe bya Champions League ibyo twita mu rubuga rw'amahina. Iki gikombe ni icya Real birazwi ni irushanwa ryabyo ariko nge my prediction amakipe nabonye yari ahagaze neza muri fazare. Yaba Real yari ihagaze nabi no ku rutonde ubu nibwo iri kugenda boosting izamuka sha no gutopinga urutonde. Ariko nanone kandi na foruma ya Champions League y'uburyo amakipe yahuraga byarahindutse nabyo tuzafata umwanya tubisobanure ndishanyara niteretse ahanga tubisobanure. Ikindi nuko yaba Real Madrid yaba za Inter Domera zagiye ziperforminga yaba za Bayern Munich zagiye zigaragara neza. Ariko nanone ikipe yawe ndayigushimiye Barcelona yaba bana twiturwaruka yanteye ubwoba iri kuzamuka neza. Inkuru nyamukuru yasoje rero tugomba kwishimira nk'abanyarwanda yaba ngiye nawe n'abandi badukurikiranye nuko nyuma yuko Perezida Paul Kagame atwubakiye stade Amahoro nk'iyi ivuguruye tubonye stade ijya kumera nka Emirates Stadium ya Arsenal irimo materiel ziteye ubwoba. Nuko icyumweru tusoje aricyo cyumweru yaharonshinzwemo VAR muri stade. Si ikintu gikomeye si ikintu cyo kwishimira ari nacyo kintu tuvuga ngo zandagu y'amarozi ubuyobozi bukuru bw'igihugu butwiyama twizere ko ziriya kamera za VAR zizajya zibucunga zikabwerekana tugakumirira rimwe ngayo nguko rero. Murakoze cyane abadukurikiranye ndashimira cyane umukada so naho gutaha ciao. Nanjye ngushimire rero usta tubana kandi abantu bakomeje kukwakira neza. Ikindi nkusaba ngo uzanyinjize mu bijyanye na fashion dore ko uri umufashionist uteye ubwoba. Iwacu Colombe by the way twariganye muri SFB 2014 ubu ngubu ari umumodo uteye ubwoba za Chanel ari kuzibrandinga mu Faransa sinzi nimba ujye ubikurikirana. Ubwo rero ubushize abakunzi bacu barangaye ngo navuze ngo ujya gusa na Zucu ngo kuki ntabonye kusa na Colombe. Nanjye rero abakunzi bacu bamenye ko ubushize twavuze ko ukunda itangazamakuru ariko tutababwiye kuri n'umumodo uri umufashionist nanjye uzabinkiremo. Ndagushimiye ndakwakiriye cyane muri fashion niba ushaka kuyijyamo ubwo uzajya hostinga n'ibiganiro muri fashion tugira ama interviews twitabira fashion shows dutumira abantu bagaragara cyane muri fashion. Ndabyanze banzu unshyire muri iriya Hyundai yawe urebe ahantu banza kunyicaza heza ubimbwire ndetse bayimbwirira kuri kamera. Murakoze cyane. Asante sana ibihe byiza ku bakunzi ba Q magazine.